Kakun New Trap National Awakening Movement na kaknam Juk State Youth Wing hapok ke jinglam working president ke youth ubak Joseph Pengrop mentak sing sejain kan riutrik naitung arajar pusau kilai bat penlong ke jinglet jurip hapok yeudu ke jing yo pedang ke jing ujor bagi trai dukan kila kentur pelat ke tiardi hakilenti sengkin kepala wanra ke jing kapnya ke wat baniat nebu ke kejat mankam om ilong syu markalenti klarit pelat namar ki trai dukan kilabu yikimar hapok kilenti hakana jinglet ke khnam kalalap shisha bikidon bunba kitrai dukan kibade ki khasi niki barjela kibale kumte dakabatur bat sei kimar hakijaka padangde kijakayat kejat kumta ka khnam kala kentu bat pensengutu ikite kitrai bikide ben burom lem ikalenti yai kejat khnam bakawanra ke jingkelut hakate kalet kawan ki padba Om tang kata kakhnam kalapan niki kot kisla niki trading license niki dukan joki barjela bat kebala penlongo iki noelam kakhnam namar bagi barjela kidon niki kot kisla kibadai niki KCDC Henry Penban kam simladon niki syap joka sign signature hapo ketika license Nomor beli bala, nomor kita keling-keling ni keren gitu bala lawat biru, balaknya ada pelak, deh, ini belakang pelak, di lagalong ke pelak, setiap nama tu pelak, game kamu nang ni, hadu hanya baik. Baik lah, mana masih ini baik. Ini malah mentami kan ni, ini malah mentami ni. Mentami kan ni, ada buat acak komplain kan. Ini baik benar ni. Pada lada kini tam sini, lah bukan. Ini lah bukan. Mau baik. Baik. Ini petam yang ni. Ketemu dulu. Polis boleh ketemu. Portelang, portelang ni sudah. Portelang ke berjajar. Ya, ini bukan gila. Ni ibu ane. Aduh ni ibu. To misi penyu sama misi penyu. Kini kan. Coba akses kita. आपको ये लोहा बंद कर रखा कुछ चोरी हो जाएगा ना इसलिए रखा अभी आएगा गाड़ी ले जाएगा पक्का हाँ क्या मरका है इसका मरका क्या है नहीं मरका किसका है मरका मरका जो सामान जाना जाना है ना हाँ इसका मरका इसका मालिक कहाँ मालिक को बाहर किया मार्केट में करने अभी ये तो उसका फोन नहीं रखना है रास्ता में तो हम लोग नहीं भेजिए कल से माना था देगा वार्निंग दीजिए हमको तो ठीक है आपका ये ट्रेल लाइसेंस है क्या हाँ हाँ सर हाँ तो दिखाइए तो इसका ओरिजिनल तो घर में रखा है घर नहीं रखा है तो घर में नहीं रखता ओरिजिनल क्यों चोरी होता क्या चोरी डर लगता है नहीं ये स्कैन नहीं स्कैन डर लगता है ठीक है जब आपका वक्त है तो आपको चाहिए तो मंडे को दे देगा नहीं इतना टाइम ही लगता है और ये दुकान भी आपका पुराना दुकान है नया दुकान नहीं है इतना तो मालूम है हमको ये तो ये बिल्डिंग तो वो वालंग है ना वालंग है ना उन्हीं का तो है वही तो बना के दे रहा है वही तो बना के दे रहा है वो बना के दे रहा नहीं ना आप खुद बनाने पड़े आप थोड़ी उसका बच्चा है नहीं बता नहीं और मालिक वो पूरा मार्केट में बना के दे बना के दे रहा है वही तो मार्केट जैसे आप मान लीजिए आप कमाई करने से तो हम लोग आके आपका सामान ले लेगा तो आप हमसे पैसा लेगा ना मालिक नहीं लेगा ना तो मालिक हम लोग फिर भी आप लोग तो कमाई कर रहा है ना बाबू State Youth Wing, Kram State Youth Wing, te mataka sing ishim yang ni karai, bangin wan ban survey hani hapo yodo, hagabai day bat kalti singkin, marba nakapor Singapore ni iba, I kami karan bahaya kalti singkin ya kajing kamnya ya kajing bamdan ka jing kloit hagaya kayeng, kam tam ti patba ti bayat hani hapo yo, te bat kumta terter, te nakaliang jangi yung ni perkat ba, ni net survey na marba Isu ba ya kata kajing keren ya kata kajing kapnya tentang bayat kita man gikro tentang yat ki kulung dong kala pendik cibun te ngim tho hang ne ki khasi jongi namar ba ki khasi ngi sotu ba wat la kata rumah ngim dei bang ong tai khasi bat kini gi bar laru ya ki bosong dukan ngin hab ban pet ngin hab ban khmi hi namar ba kisim ba pilawai ya to dukan kamut piwai bitang na po satar sapo mde na po satar sabar te kai gi bang I hang ne po yom tang iwan I ban naga satar sabar kadang mi sakumbar sauput tanput bro te kamut to lakni sibun ya kalti yat
te ki khasi hi ki bosong temut ngimnon ka jingkhang ki namar ba ngi tutu ba ki bosong madan ki khasi kimdon dukan kade ka jing song madan jogi kimdon dukan te ngimda kran thani kita te hande ngi kran ngi concern ni kolong ba ki bodon dukan ki badang penmi na satar sabar sa sausan foot sa live foot san foot dang penmi ngi hab ban pe kita namar kita ki kham pen kham nya egal tv te den ta kadau ngi woni kran kini gi kharu ngi ong pe kini gal ti ki kani ga dukan ga bidon live foot so foot pi sabar te kani ka kami hap su te dena ta kadau niru na kleng dongi yawan ben pe ya kata ka bah kamiat namar ba kumentan ngong no ba ngan su ong ba yi khasi ba ngim jimut than ya kata ka jing song jeki namar ba kidi ba song madan namar kumun song ngin be ki sei namar ngim la tun sai ki mo kidon la ka jong ka kamai kidon la ka jong ka jak po jong ki dan dei kat kumu ji jongi khasi jongi ki song ka tar kom ka babyang dari ya ba kuntut ba song dukan ba kinum dei ben sei thani gitar sebat to ka ba ar pade kolong ba ni check ikini ki trading lesson Bandon tribal mo kat kum ka act na 1954 act jong ka non tribal trading license act tengi pe ki don hang tu ki bodon dekat ki don hang tu ki bodon dekat mo tengi pe tu ikat pada ngi iba hang tu kam don ka authorized signature hang tu kadai jong ka KHADC tambah ngi i bodon authorized signature hang tu bat ka valid jong ka dingim tip isu ibet baka kut tang tau snem arjar arsan mo tambah ka valid o ya ka issue date jong ki ngi khmi tengi kwa ban kendiat ngi kwa ban kran halor kani kalong ba haba ki issue ya haba na kalyang ga district council ka issue ku migi ni ka tu trading license card tamut ba ki bin issue ban don number ka authorized ka khnang ba long genuine namar ngi kat kum ga tu ka QR code ka badan hatu po ka card ngi scan ni ka tu ka card ka spun ibet tang ya ka jinglong original jong tu ka card baka de sisa hi kam de duplicate tambah handai ha tu ka card pada ka khamdon ya ka taka authorized signature but ya kata ka issue date tingim tip menu issue pi hagitu gikot bahe ki sheet of paper ka tu begitho tingi i ka tu ka date of issue ka taru ka dei banadu snam khat khandai spa khandai phuwei khat khandai spa khandai phulai khat khandai spa khandai pusau khandai pusan ter te ka baki ka ba ngi i pada ba kata ba tam kata ka nadu tau snam ngin dapat pada ngi i se ka tu ka bakut pada si kilang bakut arjar apusan longkan khamlong vice kinet kan gar kom issue ni kan nomor ba pi larangin kran ya kan kat ngi hap ma kumun song no na kalyang ka district council ka devon issue no hiru da kini ki kat ka thamai namar la da ka tu ka kot ka barem dei kanum ilong digitalize yu kan te nga ngamut bon ba ni na kalyang jong kasam khnam mentang ngin selej bi hi hang ne yo ngin senang wat nya susu ha bai de ka ni ka tre du ngin ong ki ba ki dei ban penyo ki dei ban yo no da ka kat dei su tu kot ti ladangi persang ban pha le igi da ka kat kamut ba ka update ya ka trade ka di bundon kan dong ki lak ban update ya ka trade jong ki namar bagi babun hang ni don don trade don trade du te ling ba jong tu ka kat gin ya menta kini kan don ki bundon da kat don ki bundon da kot te ngi gitu ki bundon da kot te ngi la ong ro ki ba pem dei su bun le ni kot le na da kat khnang ba ka tu ngi thu ba long up to date kan te dei tan kata ka daw kandi kai badai bat yu sim himamalim ngatai ya kata am alat kiat nang ni man kasi mo kendung hi hayo hat kendung hi te handai tip ya kata ki pelit jimut na kim pelit jimut ya kata ka jing kham nya jo yo pi boros kata kumung su no ya ju su man ka po ya kata ka jing kham nya jo yo te yo thai kim poi kan mau thai naki tangi pat ni find out ya ka solution ba kai ka bangi la ban le na kalyang ka kham tut wing yut wing pi kai ka bangi la ban le ngin le ya kata ka ba bahatam nam ta pai ba kai mde yang isimet tingin na yu tambolong nakam ta pai ba nam ta ki teman ki kro nam ta ki khnaret ki khulung khna ki buan hayo namar borok ngiran kam ki yo mde tangi botamla pi borok ngiran kam ki yo tela dangi i bakal ti singkin kalong kuloi tagamut hakalit kawan du kloy gan namar ki babun ki boot bandelit siyo thaj bakap nya kapan da poyon fa si nak selam ke bun hakalit yo ru selam ke babun kum kita ki zam ru ki tangi ngi pej ka kanu solution ka bangila ban le tingilap ye kini kan ilap ikine yagi problem ka ba kini ki dukan ginalor bukla don ka shatar ki sei sen kumong ong mane ki sei ki tiar sabar hadu bala khat nya sekal tiyat ta ka tu ta long kelas bun kan tingila ong ki pedrung ki tiar sepo ki bun ki bingla de keren stay du ye ong ki pej kani ka ta ki sutu ki bar jelaru ki sutu ki ong fikir ni ka badai hi wat ki khasi du ki sutu ki ong ba fikir ni ka badai ki khasi du ngila ong ki bu sunduk sabar itu
te ngi ong persang ile kat balak ban ye nok tilang bak ngi ban ye pen kelut dan ban yo kit sok kan tang tai kat kat tung jing pet jungi hang tu ka dan tang ka signature jong kini ki employer kini ki businessman kini ki balak trade mo ki dan tang ka signature jong ki kat ba ye ka signature jong ka department kam don nyim ong unu bari ban san tang ba handai ka signature jong ka department ka klam don hang to pi ka authorized department ka dibun don signature to ni shi i bitang ye ka tu ka KSADC tingi tip boy kani la issue da ka trade handai ka signature jong ka trade kam don pi te la dingin ye keren ye kata ka jinglong gran jong ka kat kam don la da kam don ka tu ka authorized signature kumatang ni keren ka ID mata ngang na sei ka ID ni i ye ka signature jong authorized person hang to pi te la ka don ka tu ka signature jong jong authorized person hang to sebemut ba kani ka kat kalong ka don ka gran kalong official kan te haba ka kat kalong official ta kamut ina sutu ba kini kim ya laj ke ni ka kim ya laj ka an ya bi tik kat kum ka niom jong ka kat kum ka an juga jong ka ni ka kasi jing ni mar ngai ni bar sela bro ka ngala ong pe ni ru la dingin ni se bihar ni habya kat kum ka an kanun jong pi piru la piwan sini sisnong jong ni sini ka ri kasi jong ni ya kan kat kum ka an kat kum kendon jong ka ri kasi jong ni nim khang ye no ino ban le business nim khang ye no ino ban tre ban ya tre jak po ye no ino nim khang tang ba pet ya ka ba ka met jong pe ba ni don kam ni ka ta namar kum nga ong be mane ba haba borok khoi lai kren ke khap nya jong sor ling ba kini ke jing de lo ling ong be ke khap nya jong sor te kum bangi kum nga ong mentan ba haba dingi wat ngi lap kumi kita ke burung hayo tingi hapun pembek kumi kita jing bakla pe tingi kuat tang kata yang tu kat tingi tip mano isu ye to ni tip ba gade na ka trade ki isu ba gade na ka trade department tamba umdan basan ye to kat tingi isu itang ye to ka sheet of paper mane bagi tho ka bak tu bajrong ka kon ka exercise tu ka don ka signature tu te yang tu pade kade ba zero copy ni tingim tip ba hadu kanu kalong tikana tu namar ka zero copy tu la long by black and white by kam don blue ink hang tu pi tingim na bon tip kade ba dei na kade ba dei te ni urge ya ka district council bat ka trade department bakin issue no dakini ki card dakini ki digital card namar ba habaki issue dakini ki digital card kawai kalong ba kila ban update ya ka grade till date kai ba kani ka grade ka rekam hadu mata bat baki yo da kani batmai kamu bon sin bala yo da batmai kat ka puni bai bon kila rung na trade pi ladaki ni ki bomdon kisu ang bangi pha auta te kata ta ka long ya laj king ladangi check pada igi documents pada bon ba kai laj pat ni yo bi ya ka tu ka zero copy bai tal dingi check pada ya ka kat pat ke don ka QR code hang tu ni scan ya ka tu ka QR code pi ta kala update du hang tu hang tu nda kala update makana ru ka claim pun i pada hang tu ya kata ka signature jong ki authorized person kan kata ka diga we ka po jang ni pi sim bi ye tu kat bakalong genuine sim bi ye tu kat bakalong official sim bi ye tu kat bakalong grand te ai ka we ka authorized hang tu khang bom nun balaj ken ka tre pi ki hapen yo lo di tu kat kumangi kum so no ngi nya kali ngi nya ti kunu sim mo pilak ta kunu kin issue ni ka trade license card kamut baik ka diban don baik ka authorized signature khnang ba kan long officially update hadu menta kan khnang ba ikam borok kinya baik bat sakawi ru ondum dan balaj na ka trade arkin issue card ndi de tu ka A4 size te kala kilong tu nomor ni kai bangi i hang ni ke A4 size kilong zero copy baik te zero copy te ngi i tu bisnem bang ong mena ki khat khnai spak nei poi khat khnai spak nei par nei plai nei ta nei san ter te menta ni i pada dekat baki issue ni stu kani ka dega latest kan tehang ni i latest ni stu ba kila arung ni trade i ni boleh business ni kila arung na trade tel de ki lada ki bom don na tu te bon ki be island ni trade usai